Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele phinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili ye-Radio Inkezo. Mina ngane zakwethu ngumfeza nguthuko elasibona amagumede. Ngane zakwethu nje ngithi ake ngenze nje le video emfushanyana ke ngibonge ngane zakwethu lapha ngithemba ngiyabona mangabe lapha ubuka ama-subscribers kuyabonakala lapha ukuthi asenyukile ke njengamanje silaphana ku-40,000 subscribers. Bafethu isandla sevile ikhanda kakhulu ngane zakwethu, nje ngithi ningapheli amandla ngitshele nabanye lapha ukuthi ba-subscribe. Ngiyathembisa ngane zakwethu ke ukuthi ngisazoqhubeka nginilethele izindaba ezihlabahlosile laphana ngane zakwethu egameni ke le-Radio Inkezo laphana. Siyazibongela kakhulu ngane zakwethu, ningapheli amandla bafethu. Makukhona nathi esikhona esilokhu sikuveza ngane zakwethu ukuthi ke sibone amandleni laphana. Ngane zakwethu ke bekuyilokho nje kuphela bekade ngifuna ukudlulisa amazwi okubonga laphana ukuthi ke njengamanje sibheke laphana ke ku-50,000 subscribers, ngoba ke silaphana ku-40,000 subscribers. Sikubonga kakhulu lokhu ngane zakwethu, ningekho nina ba awukho lo 40,000. Siyabonga kakhulu ngane zakwethu, niziphathe kahle, nimuthula umnandi, ngithanda kakhulu.